Allah dan Rasulnya. Demi tegaknya ajaran Allah dan Rasul. 5. Apabila ternyata di kemudian hari saya dengan sengaja melanggar dan atau mengkhianati baiat yang saya nyatakan ini, maka saya bersedia dan rela dituntut sepanjang keadilan hukum Islam. Semoga Allah menerima pernyataan baiat saya ini dan memandaikan saya dalam melaksanakan tugas suci untuk meninggikan lillahi kalimatillah serta mengampuni dan meridhoi saya. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian baiat yang telah kita sama-sama bacakan dan berulang-ulang. Insyaallah pernyataan kita ini senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke materi kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku yang insyaallah kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat yang begitu besar yang tiada bandingan nilainya, yaitu nikmat iman.